Srangshala Khwaini Champahour Sayo Bathakzak fake number TR01AV-1571 Marini Khongsa Tata Mini truck Malkhungo Manjakha 130 kg Siddi Kwran Abo Haikina Malkhungo Manjakha Te Kainu Asam Hastani fake number plate Fiaba Kiabono Romani Koktoma Kuroi Strangshal Fungo Champahour Thanani Police Rongni Thani Kaisa Koktoma Shokfaimani Champahour Seni Kaisa Lamawok Laizak TR01AV-1571 Marini Khongsa Tata Mini truck Malkhung Fiaba Malkhungo Kebo Kuroi Aboni Bagai Champahour Thana Ushi Shukromoni Debormani Tuidul Mumbai Pati Mung Thayo Thangoi Malkhungno Chai Dugoi Naika Police Malkhung Bishingo Nai Dugoi Manjakha Kainu Asam Hastani fake number plate Aboni Bagai Malkhungno Champahour Thana Utubui Faika Police Aboni Yagolo Malkhung Bishingo Mungsha Shubis Ramani Tongoi Manuhune Wan Shugai Malkhungno Kai Chumai Nai Dugoi Nai Lekha Police Rock Paithago Malkhung Bishini Kaisa Huizak Chamber Bishingo Manjakha Chicken 37 packet Siddi 37 packets Bishingo Tongo 130 kg Siddi Kwran Kokto Mamangkino Champahour Thana of Fai Shok Faika Khwaibo Khasteni SDPO Proshun Kanti Mojumdar आज अराउंड 7:30 AM मुझे कॉल आया था एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक अबैंडन गाड़ी यहाँ पे छूटा हुआ है अराउंड चंपाहोर प्लेस के नज़दीक तो आई अलॉन्ग विथ OCPS वेंट टू द प्लेस रेडिड इट एंड सर्च्ड इट और एक मिनी ट्रक टाटा मिनी ट्रक इसके अंदर इस कैविटी के अंदर अराउंड 130 kg ऑफ गांजा मिला एडेड टू इट वी ऑल्सो फाउंड आउट 2 असम रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स सो बहुत जल्द हम लोग इसके पीछे जो है वो निकाल लेंगे द इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन प्रोग्रेस और डिटेल्स में बाद में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विल लेट यू नो थैंक यू NDPS Act Rongo FR na hare pati mungno chai dugai nai tumungo onkhor jak tabuk police fia batamuni bage malkhung ya kare khari thangkha Siddi bania khlainai rok abono tuye kamangmao police te amsai ni lokorok khoi ni shimi biplop ni kok thum Chini Khorang